Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Niki message 250 ndabararikira kuza kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Mbibutse ko rero tugiye kubasobanurira amazina y'abakobwa menshi atandukanye. Aya mazina turagenda tubaha n'ubusobanuro bugufi bwayo ndetse ku buryo iryo urakunda urabuzi nicyo risobanuye. Ni mukanya gato ya rero komeza ubane natwe, igitekerezo cyawe ni inyamibwa muri komenti ndetse ukore subscribe niba ubwa mbere ugeze kuri ki message 250 mukanya gato. Izina rya mbere naguhitiyemo rero akaba ari izina ryitwa Joanna. Iri zina rikaba rifite ubusobanuro rwitwa impano y'Imana. Joanna rero mu isezerano rishya ryari izina ry'umugore wa Shuza igisonga cya Herode. Izina rya kabiri naguhitiyemo rero akaba ari izina ryitwa Shiloh, bisobanura amahoro cyangwa se ubwinje. Shiloh ni izina ry'ahantu ho muri Bibiliya havugwa mu itangiriro kandi hazwi nk'ahantu ho kuruhukira. Izina rya gatatu naguhitiyemo fora ni irihe? Ni izina ryitwa Morgan. Iri zina rya Welsh risobanura kuvuka mu nyanja. Izina rya kane naguhitiyemo ni izina ryitwa Layla. Iri zina rishobora nanone kwitwa Leila, rikaba rikomoka mu Cyarabu kandi risobanura ijoro. Izina rya gatanu rero naguhitiyemo akaba ari izina ryitwa Gabrielle. Ni izina ry'igiheburayo risobanura Imana n'imbaraga zanjye. Ni mukanya gato ya rero tukabona andi mazina menshi cyane ko tubafite amazina adasanzwe n'amazina agiye akunzwe cyane muri iyi minsi. Mukanya gato reka dukomeze twiyumvire cyangwa se twimenyere ubusobanuro bw'amazina atandukanye. Wakwita umwana w'umukobwa. Izina rero rya gatandatu naguhitiyemo akaba ari izina ryitwa Naomi. Iri Naomi rero bisobanura gushimisha mu giheburayo. Ryari izina rya nyirabukwe wa Rusi mu isezerano rya kera waherekeje Rusi Betelehemu umuhungu we cyangwa se umugabo wa Rusi igihe apfa. Irindi zina rero rya karindwi ni izina rimaze iminsi ryitwa Sofia. Iri zina rya kera ariko rikaba risobanura ubwenge mu kigereki. Izina rya munani ni izina ryiza cyane rigezweho muri iyi minsi, ryo rikaba ryitwa Mia. Iri zina Mia ni izina rigufi kandi rikomoka ku izina Mariya, rikaba rifite ubusobanuro bumwe nyine na Mariya. Rishobora kandi gusobanura ubwiza cyangwa se umukundwa. Izina rya cyenda rero akaba ari izina ryitwa Julia. Iri zina turisanga muri Bibiliya ariko n'uyu munsi riracyumvwa ko rigezweho. Abana benshi bakunze kuryitwa. Muri Bibiliya rero ibi bisobanura byeguriwe Jupiter. Izina rya 10 ni izina Mackenzie. Iri zina rifite ubusobanuro rikaba ryarakomotse ku izina rivuga ku muriro cyangwa se umwana w'umuyobozi w'umunyabwenge. Twakomeje ku izina rya 11 akaba ari Phoebe. Akaba ari izina rero ryizwi nk'Imana y'Abagereki, ukwezi no guhiga. Iri zina risobanura kandi urumuri. Izina rya 12 rero akaba ari izina ryitwa Victoria, bikaba bisobanura intsinzi. Iri zina rero rikomoka ku Kilatini. Izina rya 13 akaba ari izina ryitwa Dakota. Iri zina rikomoka mu bwoko bwa kavukire bw'Abanyamerika kandi risobanura urugwiro. Izina rya 14 akaba ari Ken. Iri zina rikomoka mu kigereki risobanura umunyabwenge cyangwa se umuhanga. Izina rya 15 rero ni irihe? Ni Finley. Finley bisobanura umurwanyi mwiza cyangwa intwari. Iri zina rikomoka muri Ekose. Izina rya 16 naguhitiyemo ryitwa Mika. Iri zina ry'igiheburayo risobanura ninde umeze nk'Imana. Izina rya 17 rero akaba ari izina ryitwa Regan. Iri zina risobanura umutegetsi muto. Izina rya 18 naguhitiyemo ryitwa Emily. Rikaba rero ari izina rikomoka ku Kidage kandi rikaba risobanura umunyamwete. Izina rya 19 rero akaba ari izina ryitwa Fila. Usibye kuba sosiyete y'imyenda ya siporo, Fila ni izina ry'ikigereki risobanura gukunda.
izina rya 20 rero Guinevere rero rikaba risobanura ryiza. Izina rya 21 akaba rero ryitwa Elora cyangwa se Elora, ikaba ari izina ry'igiheburayo, rikaba risobanura rero Imana yanjye ni umucyo wanjye. Twakomeje rero ku izina rya 22 akaba ari izina ryitwa Gila. Iri zina ry'igiheburayo nanone rero rikaba ryitwa Gila cyangwa se Gila cyangwa se Gila, risobanura umunezero wa Nyagasani. Izina rya 23 akaba ari Amity. Iri zina rikomoka mu Kilatini risobanura ubucuti cyangwa ubwumvikane. Izina rya 24 twagwitiyemo ryitwa Tabita, azwiho rero kuba umuntu w'ubuntu muri Bibiliya. Izina rya 25 akaba ari izina ryitwa Monica. Iri zina rero rikaba risobanura ubwiza cyangwa se ubuntu. Izina rya 26 ryitwa Rowan. Iri zina risangiwe n'umukinnyi wa filime Rowan Blanchard. Iri zina rero ry'ikigereki risobanura umutuku muto. Izina rya 27 ni izina ryitwa Gila. Iri zina rikomoka mu gihugu cya Ekose, rikaba risobanura kuba maso cyangwa se umurinzi. Izina rya 28 ryitwa Gianna. Iri zina ry'igitaliyani risobanura Imana ni ubuntu. Izina rya 29 rero akaba ari izina ryitwa Allegra. Allegra ni izina ry'igitaliyani risobanura umunezero. Izina rya 30 ni izina ryitwa Kia. Iri zina nyafurika risobanura intangiriro y'igihe. Izina rya 31 ni irihe rero naguhitiyemo akaba ari izina ryitwa Zara, ukomoka mu Cyarabu. Iri zina risobanura imirasire. Wakoze kubana natwe hano kuri key message 250. Twabagejeho amazina 31. Kuri iyi si hari amazina menshi cyane, ntago yose twanyuramo ngo tuyarangize, ariko ubutaha tuzababwira n'andi meza cyane. Wakwita umwana w'umukobwa. Mbibutse ko video ikurikira tuzarebera hamwe amazina wakwita umwana w'umuhungu. Ndagira ngo rero ngusabe gukora subscribe nimba utarayikora. Nimba ufite izina kandi wifuza ko twagusobanurira, uri twandikira muri comment, ubutaha tuzari gusobanurire. Murakoze cyane, ciao ciao.